Dobrodošli u nastavak naše avanture po susednoj nam Rumuniji. U ovom videu vodimo vas u Temišvar, grad u kojem su školovali dvoje Nobelovaca, te jedan srpski prosvetitelj i još jedan budući pisac. Ovo je grad koji leži na 3 veličanstvena trga, grad prelepih crkava i sinagoga i grad koji krije jednu neverovatnu geografsku tajnu. On se baškari na obalama reke Begej, iako je svoje ime dobio po reci Tamiš. Naime, Tamiš je nekada davno, pre velikih inženjerskih radova, tekao ovim prostorima i oblikovao prve tvrđave ovog grada, ostavivši mu ime za sva vremena. Našu šetnju započinjemo na trgu Ujedinjenja, koji predstavlja istorijsko, kulturno i duhovno srce Temišvara. Ovaj prostrani trg građen je u 18. veku i upravo zbog raskošne arhitekture iz tog perioda, Temišvar je s pravom dobio nadimak Mali Beč. Ovaj prostor je jedinstven po tome što na njegovim suprotnim stranama vekovima mirno koegzistiraju dve velike hrišćanske zajednice. Sa jedne strane nalazi se rimokatolička katedrala Svetog Đorđa. Građena je od 1736. do 1774. godine. Odmah pored nje uzdiže se i rimokatolička biskopska palata, izgrađena u prepoznatljivom baroknom stilu ubrzo nakon početka gradnje same katedrale. Na suprotnoj strani trga stoji Srpska saborna pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg, izgrađena sredinom 18. veka. Odmah pored nje nalazi se Vladičanski dvor, sedište eparhije Temišvarske. Ovo mesto krije neraskidive veze sa srpskom istorijom. Mladi Dimitrije, kojeg ceo svet danas zna kao Dositeja Obradovića, rođen je u obližnjem Čakovu, ali je u Temišvar došao da uči zanat. Upravo ovde, pod svodovima ovih zgrada, u njemu se rodila nezasita glad za knjigama i naukom, što ga je 1757. godine navelo da pobegne u manastir Hopovo i zamonaši se. 3 godine kasnije, 1760. Dositej se vraća u Temišvar, gde je baš u ovoj srpskoj sabornoj crkvi zvanično rukopoložen u čin jeromonaha. Nekoliko koraka dalje, u samom crkvenom kompleksu, stasao je još jedan džin naše književnosti, Miloš Crnjanski. Iako rođen u Čongradu, nakon očevog progonstva u Itebeji, Miloš kao trogodišnji dečak 1896. godine dolazi u Temišvar, gde mu otac dobija službu crkvenog beležnika. Tu, u ovom crkvenom zdanju, on provodi svoje detinjstvo i ranu mladost. Sam Crnjanski je kasnije, sa velikom nostalgijom, zapisao: "Sve što je u meni ostalo od detinjstva, radosno, čisto i neiskvareno, vezano je za te Temišvarske ulice i galamu na našem crkvenom dvorištu." Nedaleko od crkve uzdiže se zgrada čuvene teorijske gimnazije Nikolaus Lenau. Ova škola je upisana u svetsku istoriju, jer su kroz njena vrata prošla i u njoj se školovala čak 2 dobitnika Nobelove nagrade, književnica Herta Miller i hemičar Stefan Hell. Lutajući dalje kroz istorijsku četvrt Cetate, dolazimo pred još jedan fascinantan spomenik temišvarske multikulturalnosti – veličanstvenu sinagogu. Izgrađena između 1863. i 1865. godine, sa 2 prepoznatljivim kupolama i fasadom od crvene i žute cigle, ona svedoči o velikom istorijskom preokretu. Odnos prema Jevrejima u Habsburškoj monarhiji dugo je bio obeležen strogim zabranama. Međutim, krajem 18. veka, car Jozef II. Donosi edikt o toleranciji. Jevrejima se otvaraju vrata škola, zanata i slobodne trgovine.
Nastavljajući šetnju, nailazimo na zgradu pred kojom vredi zastati i pročitati spomen tablu na njenoj fasadi. Ona svedoči o podatku koji zvuči gotovo neverovatno. Ova zgrada, podignuta sredinom 18. veka, bila je prva civilna gradska bolnica na prostoru čitave Habsburške monarhije, osnovana čak pre nego u prestonici carstva, Beču. Od stare bolnice stupamo na prostrani Trg Slobode. U njegovom centru nalazi se spomenik posvećen Jovanu Nepomuku i Presvetom Trojstvu, podignut oko 1756. godine kao zahvalnica za spasenje od strašne epidemije kuge. Pored austrijskog baroka, ovaj trg čuva sećanje i na antičke korene ove zemlje. Ovde ponosno stoji bista kralja Decebala, posljednjeg vladara drevne Dakije i nacionalnog heroja Rumunije, koji je pružio mitski otpor moćnom rimskom caru Trajanu. A kada završite obilazak Trga Slobode, put vas prirodno vodi u najšareniji i najfotogeničniji prolaz u gradu, među turistima poznatu kao Ulica Kišobrana. Ona spaja ovaj istorijski vojni trg sa našom posljednjom stanicom, grandioznim Trgom Pobede. Trg Pobede nije samo arhitektonski ponos, on je simbol neopisive hrabrosti. Upravo na ovom prostoru su u decembru 1989. godine građani Temišvara ustali protiv komunističkog režima Nikolaja Čaušeskua. Sloboda je plaćena skupo. Na ulicama ovog grada život je izgubilo 93 ljudi, a preko 370 je ranjeno. Na jednom kraju ove raskošne promenade ponosno stoji zgrada Nacionalne opere i teatra. Sa njenog čuvenog balkona nekada su se držali istorijski govori. Pred nama je veličanstvena rumunska saborna crkva, prepoznatljiva po svojih 11 tornjeva i specifičnim šarenim krovnim pločicama. Sa visinom od preko 80 metara, ova katedrala dominira panoramom grada i pruža spektakularnu završnicu našeg putovanja. Temišvar nam je pokazao da nije samo grad prelepih fasada i raskošne istorije. On je živi dokaz kako različite nacije, religije i kulture mogu ne samo da žive zajedno, već da stvore nešto magično. Od Dositejevih prvih knjiga i Crnjanskovog detinjstva, preko Nobelovaca i carskih bolnica, pa sve do prve iskre promjena iz 1989. godine, ovaj grad ostaje svetionik uma, kulture i hrabrosti na mapi Europe. Hvala vam što ste i danas putovali sa nama. Lajkujte video, prijavite se na kanal i pišite nam u komentarima koji kutak Temišvara je na vas ostavio najveći utisak. Vidimo se u sljedećoj avanturi.